Taşırı lütfen cevap kılar burada. Toğmen yerin hakkında kurban bolu açık çarşıda senin razbaklı açık etti. Yerin gayelilerini birlikte dalayında yapıyor. Короче, ben dalay demeyince razbaklı meçhul edildi. Götürüp çıkıyoruz bunların için. Davaya hukuka bir adamda. Mына чечмечир боюнча вице-премьер Боронов келиптир. Мына эл менен мына бул жерде 200-300 эл турат. Бирок эл менен жолугушпай туруп Өзбекстан менен переговорго кирип кетиптир. Элдин көйгөйүн укпай, элдин үнүн укпай туруп маселе чечкен кирип кетиптир. А мынантип жокерлерди алып келиптир. Элди сабатканы, элди колоп атат. Буларчы? Булар элди эмес, Бороновду коргоп жатышат азыр келипчи элден. Бу эмне дейсиздер? Коомчулук ушуга бир үн катып коюңуздар. Мына биздин маселе чечилбей эле алар уже Өзбекстанга кирип переговор жүргүзүп атышат. Элдин оюн уккан жок.